Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagaman nagpailinge di tinagan nga Eden. Manipud probinsya ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti konana. Dear Mr. Lonely. Ordinaryo lang ang mga opisina ni Mr. ko. Iso akurang ti sweldo na para kada kami asa nga pamilya. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Eden. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Bakit? Mapana ko ni di opisina. Benji lakay. Awanan ti balunan dagiti ubing ama pa nag-eskwela. Naibusin di inyawat ko kan kasweldo? Idi pa'y lakin sa di inyawat mo asweldom lakay. Anya itan? Makalawas lang tinapalabas Nagbiitan na boss. Ag-budget kamit ngamin Talaga akurang di sweldom. Uray kasano ti aramida ka pa nag-budget. Nagngingi na dagiti gagatangan ita. Sige, maladaw akon. Makamukan. Lola! Nay, narakop na kadagos. Mamimiss na kan Lola. Mami! Adda ni Lola! Oh, nasaya at mata nakapasyar kayo, nanang. Kagap-gapok iji bangkaw. Napan ko inala niya pensyon me kanita tangmaw. Ala, agtugaw kayo pa'y nanang. Ay, Lola, anya day tawit mo? Biskuit kun juice aginatangkaw. Ha? Yay! Adan balunan mi ama pa nag-eskwela. Apay, awan ka din balunan nyo ama pa nag-eskwela, apok. Awan ka no kwartami, kuna ni mami. Ay, tila ibagbagam, Junior. Ay, nanang, umay kayo ijay kusina, ta umay kayo agkape. Ay, ewan mahan. Ay, makakapkapi akka. Eden, kaya't kung agpudno ka kanyak. Pudno ka di dya imbaga ni Junior, nga awan makukwartayaw. Mangtedak iti pang allowance yo. Saanan, nanang? Amangan numaamon ni Benji, kat isuntumanan ti pagapaan mi. Apay nga minya ibagam kankwana. Jak kabailan ti agilimad kankwana, nanang. Amo ka kurang ti sweldo na. Kasanon dagiti anak yung agis iskwela. Ay, magastusan kami nga rod iti inauna nga anak mi, nanang, ta high schoolan. Imbag kada junior kan ti ading na ta elementaryada pay laang. Iso nga road nga awata mo na ito ititad ko a kwarta. Nanang. 5,000 pesos na ita. Igatag mo iti kang runaan akasapulan nyo asa nga pamilya. Saan ka amadanagan? Ta saan amaamuan ni Benji da itaw? Kung ngawanan ti kwarta, ngam na imas din luto mapangrabyan tayo? Wala kay. Imay nagisursurje kumarik itila ko na akarne. Imutang akon Anya? Imutang ka manan? Kat pangalaak nga iti igatang ko. Manano kumano marunggay lang ti si datayo? No si kalaang timangan, mabalin. Ngam panunutom kumamot adagiti anak mo. Inruam mo ngamin ida nga agsida iti naimas. Iso saan dan amangan no saan anaimas ti si danda. Ay, ala, maturog tan. Imay kanon ni nanang dito'y balay. Naibaga kanyak ni Junior. Wan, imay dimagas. Mano tintad na kwartakan ka? Anya amano nga ibagbagam. Imbagak matan kan ka? Ajak kayat nga umawat ka iti uray 5 kadagiti naganak ko. Awan inted na akwarta. Kan uray adaman. Jak awatan. Taamok asaan mo akalan. Talaga saan? Kwartada lang ti kwartada. Ay, jak amuno ape anag nga to ti pride mo. Adan tumanen ibagbagadan. Jak kayat ti makangag iti uray anyaman asao nang runa ita. Tadan pamilyak. Kabailak nga ipaya amin na masapol yo. Dahi tati tandaanam. Mami, adabayadan may dya iskwilaan. Imbag lakit din, tada iduldulin ko akwarta. Masapol nga min abayadan mi adagos. Wala, nasken la ang abayadam. Dumaw-dawatak ka ni daddy. Ngam ko na namat asika ka no ti pagdawatak, mami. Awan kwarta ni dadim. Yaw awat namat ka no amin kan katisweldo na. Wan, ngam kurang mo. Mami,
Ikan nakakadi iti kwarta ni Lola? Di mo ibagbagaday takin ni dadim. Agungot no maamuan na. Apay kumangay nga ibagak, mami. Hanggang mas daawak laeng. No apay asaan akayat ni daddy nga umawat tayo iti kwarta kada lolo kan lola. Ala, bayamon ni daddy manak ko. Saan mun a problemaan day ta? Ahon gayam, mano aya di bayadam ija iskolaan nyo. Junior, apay nakasukat ka? Isurot nak ni Mami ije palengke. Mapan kayo agpalingke? Bakit? Tawan mat amin dagiti kasapulan dito'y balay lakay. Awan maitad ko akwarta. Adda kwarta ni Mami. Katnoy gatangan nak iti t-shirt ko. Nangalami ti kwartam. Mapan kaming kini Junior. Agsarita ta into nagawit ka. Saan amabalinday ito yung aramidam? O anya, naragsakan tanagatang tandyan na bayagan nga ipagpagatang mo at t-shirt? Un Mami. Talaga ang naragsakak. Igatangan tamot ni manang mo iti sandal na. Ay, ado ka diti kwartam nga intad ni Lola. Saan ka nagtagtagari Di mo ibagbagaday takin ni dadim. Taagumot tumanin. Ha? Apay nga agungat ni Daddy. Nasaya ata nagawid kayon, mami. Ado nga minti tao ije palengke anak ko. Iso anabayag kami kini Junior. Imay ni lolo dito balay. Ngam ni daddy tinakasango na. Nagsarita da ka di? Imbatilatan ni lolo dagiti natang nga ited na. Tainungungtan matan ni daddy. Anya? Apay nga nungungtan na. Jakman ammo ka ni daddy? Iso anagawid adagos ni lolo ija balay da. Sige, isimpam man nga rod dagito'y pinalingke mi kini Junior anak ko. Inak kasarita ni daddy mo. Anya tinaramid mo kini tatang? Awan, nadayamat. Kaya't datayo at tulungan. Ngam si kapay ti addaganas nang agungat. Oy, saan mo alut-lutuan dyan natang nga inted ni tatang? Amangan no adda sabidong dagijay. Nagdakas magtanday ta apanunot mo, Benji. Dakas no dakas, ibol lang mong dagita natang. Sa anak nga agraraman nga agsida itinatang nga adda sabidong na. Jak amunoan niya klase apanunot ti addakan ka. Panunot tinanakam at tao da ito'y. Iti uray kaano man, sa anak a dumawat iti tulong kadagijay at tao. Umayak agkid daw iti dispenser kada kayo kininanang tatang. Gapo iti inaramid ni Benji. Ay, jak man amaw. Nuapay nga aging gaita. Kat nasakit pa ang tinakam ni Benji kada kamay. Kaya't kulaang matitumulong kada kayo. Isuan ang tedak itinatahang. Hangam tinagidakas nakit din. Ala, bayan nyo tatang. Takanayon ko abagbagaan. Ay, balasang kaw. Sapay kuma, tasan ka maumuma ka ni Benji. Idi pa'y lang amin baraw. Kasjayan ti ugali na. Wan, amok dayta, tatang. Benji, nagsweldo ka iti kalman. Ayan di sweldo. Jakon itadkan ka. Taapay, nagado ti babayadan. Kasanon ti allowance dagiti ubing. Apay lang amang tadakan ka. Suportaran da kan dagiti naganak ko. Ti ko nam siguro. Jakam mo 5,000 tintadkan ka ni nanang. Anya ti kayat masawan. Isu dati pagdawatam iti kwarta. Sana siya. Nagawan a konsensyang. Di nakdangdanggan. Natangkan ti ulom. Aramidam latta dagiti banag ajak kayat. Mami, nag-text ni Lola. Adda ka no ija ospital ni Lolo. Anya, kaano pa'y? Impa-check up na lang ka no iti kalman. Ngam in-confined dan adagos. Sige, tamapanak ija ospital nga ayan na. Si kapay laang ti makaamo dito'y balay anak ko. Dagiti kakabsat mo, di mo baybayan ha? Wen, Mami. Dasaya time may ka, Eden, anak ko. Awan kasublat kung agbantay ka ni tatang mo dito ospital. Amok nanang, iso nga imayak. Kagura na kan tumanan ni Benji. Bayan nyo day dya tao. Ay, awan mo't ngamin sa bali anam na maak no di si ka. Tadagiti amin amanugang kaw.
Sika ti kaanusan. Agin lalaing ka manin ama pa ni ospital. Apay, maisalakan mo ka di tibiyag no matayay. Saan pa'y amatay ni tatang? Dandan ni Dayayan. Lakayon. Ay, jak amo no apay akas talaunay tiguram kadagi tinaganak mo. Gaputa saan da arumbang anagbalin anaganak ko. At da paborito da. Pamilyado kan, ngem kastalat ta ti ugalim. Abak mo pa'y ti ubing ngagpanunot. Mabit man lang. Imbis asyak nga asawam ti ayunam, isudakit din anakay kamangam laang. May sakamot nga wan serbina nga asawa. Ay, si kamanain, timang bantay kanyak dito ospital. Ay, Wan tatang, taagi na namot ni nanang. Maiparit kan kwa na timabannog kan agpuyat. ay na. Si kamait. Didak pa kadanagan tatang. Agpaimbag kayo kit di, tapno makarwar kayon dito ospital. Ay, uun nga raod. Manulaang ngal daw ko dito'y ospital. Ngamay na, ay, masikura na kaon. Kaya't kaon ti agawid. Pampanunutak nga may dagiti mulak. Ay, awan ti agsibog. Isungarod nga agpaimbag kayo tatang. Ay, imbag tapi nalubusan na kan ni Benji nga umay dito ospital. Uray pa'y dinak palubusan, umayak lat tatang. Di na mabalin nga ipilit ti kayat na. Apay asaan kayo anapan nag-eskwela anak ko? Kasano? Di na kami matikan ni daddy iti kwarta. Kunakmat adumawat kayo kan kwa na, taiso ti adda kwarta na. Damagan nyo akan ni Junior. Noan niya dagiti imbagbaga ni daddy. Junior, anya ti imbagbaga kan ni dadim? Saan na kami kanwa kayat nga ikan? Anusan mi kanu ti magmagna? Kanagluto iti balunan mi. Nagadayo iti eskwelaan mi, mami. Kasano ko maamagmag na kami. Ala, bayan nyo, kasaritak to ni daddy. Agbalbaliw pa nga ta ni daddy. Panagkunak, saanan? Naungatlatan nga agnanayon. Kaslawan ti pamilya mga agururay kan ka. Kasla saan mo nakayat ti agawid? Amumat anapan ko binantayan ni tatang ija ospital. Kunamla na sino ka mata na saya at unay a tao? No kasta ti panunot mo, sa anak nga ipadpadakan ka, Benji. Wan, naikam ka mga klaang. Ngam ibilbilang kon kas pudpud no anaganak ko dagiti naganak mo, tanasayaat da. Wen, amok, nasayaat da kan ka. Gaputa ik-ikanda ka iti kwarta. Rugyam manantag sa o. Pununot, nasken lang ay sardengdan timangtid kan ka iti kwarta. Tapno masursurum ti agtipid. Sikamet ngamin, no adda kwartam, tilagat gatangam. Jak kayat asayangan ti oras kan panawon ko kan ka. Wen, sige. Nawaya ka ama pa nagbantay kinitatang iti ospital. Ngem panunutemet nga adda pamilya mga agururay kan ka. O, Karen, jebilin ko kan kang aramidam ha. Tamapan ko manan bantayan ni Lolom iti ospital. Wen, mami, amukon. Agluto ka iti kaninyo, kan aglinis ka dito balay anak ko. Ibagamat akan ni Junior at tulungan na nga aglinis, mami. Baki ay ayam manan ti aramidan na. Wen, ala, ikan ka iti igatang nyo iti kasapulan nyo. Taamok asaan amang ted ni daddy yo iti kwartayo. Wen nga rud no dumawat ak iti kwarta, ibaga na nga awan kwarta na. Bay amo nanak ko. Saan kan adumawat kan kwa na? Wen, mami, jakmat kayat ti kanayon amaungtan. Naimbagad ni tatang yaw, niya. Kung natay doktor na amabalin ng ti agawid. Nasaya at matnukas na nanang. Agyamanakan ka iti manumot nga aldaw a panagbantay mo kan kwa na diti ospital. Awan anyaman na nanang. Basit labanag dayta. Uray na minsan.
Saan pa'y asinarungkaran ni Benji ni tatang na di ospital? Bayan yun, nanang. Narigat mat no pilitan no di na kayat. Talaga adakal tigura na kada kami. Anya tirason aguraan na kayo anaganak na, nanang. Idi baruda pa'y laeng. Ado da ngamin nga kakabsat. Kat gapo iti kinarigat ibiyag. Saan mi anapaadal iti kayat na akursaw. Gapo iti dayta. Imadayo kat saanan anagaw-awid. Aging gaan na damag mi nga addan pamilyana. Wananang, kat sigon kan kwa na, iso tinang isaksakad iti panagadal na. Ado ang klase at trabaho ti sinarak na, tapno makalpas iti panagadal na. Wain, kat dayta ti panggurguraan na kada kami. Manumad nga aldaw, ngawan ka dito'y balay, ah. Sa anak api manaw, Benji, amumat abinantayak ni tatang. Guston! Jakat adang gantian yaman arasun mo, ngawan matlat serbina. Nayawi din ni tatang, naimbaganan. Awang bibiyang ko. Agnanayon ka di tiguram kadagiti naganak mo. Saan ko ida mapakawan? Awan konsensyam. Saan nakabagaan iti kasta? Ta isu dati awan konsensyada. Ta binaybay andak anagbiag ngagmay maysa. Maawatam, isu asaan ka man asao. Ta di mo ammo tinaglabasak nga adu arigat kan sakripisyo. Dayta ti parikot ko, Mr. Lonely. No kasanok ang mapasubli tinapintas alinnangen ti asawak ken dagiti naganak na. To'y pagayam mo, Eden. Eden, pagayam ko, addan tulat ta pagpatinggaan ti gura ti asawam kadagiti naganak na. Maamiris nanto. Nga urean niya pa'y tinagbidutan dagiti naganak na, isudan tulat ta tinaganak na. Mamakawan tayo, tapno addatal na iti puso ken panunot tayo. Bueno papagayam, main kay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinge di tinagan nga Eden, manipod probinsya, ti Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kaninsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kanitimat direksyon, Virgie Paglay. Computer recording technician ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.